Atletikom sam počela da se bavim od malena, znači vrlo rano, početkom osnovne škole, dakle sa 7 godina. Najveći uspesi, recimo, odbranila sam dva puta za redom sam pobedila na Kupu Srbije. Bila sam i na državnim prvenstvima, u prve 3, na školskoj olimpijadi prvo mesto i brojna takmičenja na vojvođanskim prvenstvima sam osvajala redovne medalje. Od malena sam volela da provodim vreme na polju, da se igram, naravno da trčim, tako da sam i krenula na atletiku. Treninge imam skoro svakodnevno. Treniram u atletskom klubu Spartak, ovde u Subotici i veoma često imamo treninge, naravno pod nadzorom našeg trenera Joška Kerašija. Još treniram i odbojku, ako to možda niste znali. Dakle, treniram odbojku, u drugom sam timu Spartaka i to mi je isto veoma volim odbojku, uz atletiku naravno. Kad se odmaram od sporta, najviše volim da provodim vreme u kući sa porodicom, uz muziku, čitanje knjige i tako. Posle osnovne škole nadam se da ću nastaviti obrazovanje u ekonomskoj školi Bosa Milićević. Nadam se, to mi je želja. A koji smer volite? Ekonomski tehničar. Ove godine nameravamo da ostvarim što bolji rezultat u svojoj disciplini na 300 ili 400 metara i da budem član pionirske reprezentacije Srbije.